Hono mwana yegusu agina na we ne ye Tain abato mpeso ya no eso panyini ba kwa wo ye dwadini na wabone homoden pa wa brabomwo no na opanyini kura wo sa ye kuadin Solomon Ameyaw we ni ti ya wo kyerese mra she bedwadwa ye wo ye Tain potem hono peso okogina na afempinu ne aduonu nan se omoto no so aba watuma ba begina be ye mra she bedwani na okọ ye potem hono ma Christian Oforikuma ha na abo ansema no se diabre. Businessman bia osan eyekuani Solomon Ameyaw adene nkrata akoma NDC officer wo Tain se wokọ amomanfo atoniso aba amana akomra hyebedwam abroad ne nkrata ekoma mpanifo ewo NDC office wo no wodi tudwa se womanfo enhwe se wo mo ebeto aba ede ama no se ne obeboa amampuntudwuma aba mpatemu wo Jumadi a ede yanim ene botare a esi yani so a yepese yeboa na bo constituency a develop a obi a betimi asinebo ede tan aka ho no eno na ye yani so ade hunti a ya pick form desi yayi meti tan matana tan ha na ye wo me matana hanso ache mini hawa Tain for efesi mini hawa youth for nso ye efesi timi gidi se yankopon boa na etimi ma me sa opportunity na eno ma bebire besesa 80% of enkofo amowa ha nyina nso yakuafo ye nso no akuafo kasa yete ye kasa nso akuafo te so wo hwe ye moto ayede na ma ye kasa e be develop constituency no through grassroots participation. NDC constituency chairman wo mpatemo John Duku enso nsem odi tudwani mo amo contest ni nyina obia de ne campaign team ebe kire yen sebe ya se wo campaign member ne bi ekoka sim bi ayebroso a wo ne ebe hold responsible na watimi a hold sa nipa no na sa de no ye afri ho ye mpese ye bewie campaign ye beto abawie no na fe na nsempi ye kwa dwantoa nti ye besere mo ye mpe injury time go ye nyina yenke ehumom na yenye very good and clean campaign. Constituency election director David Kwame enso de nsem se na tudwa ne koba se ya ngasa ye hu se ye ko ye hu etietia ye hu edidi ye hu atem ye to ateche gu ye hu na efie ntokwa we ya ye kuna na se efie siesie ya ye yi no